Iti nga rin irugi nga ibasa iti pagkasaritaan ng pagkahamte nga Arnel iti Ilocos Norte. Sagodahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemy, Manong Nemy nabayagag idin nga dumdungi kreti kong programa. Ngamit talangan na awisak ta si kamanen Manong Nemy iding ka si kamanen iti mangimaton unog baling nga host iti programa nga LAGIP tinapalabas. Kaya naalok iti rignak tamno inak matisalaysay nga iburay kang kati LAGIP tinapalabas ko. Nang runa kastoy nga dumteng Manong Nemy iti nadagaang uno te kunada nga Semana Santa. Tamang gusto klaunay Manong Nemy ti mapapan iti ikit ti baybay nga digitoy iti nakamamuak ti babay nga na magpitik ti puso. Iso daytoy ni Olive Manong Nemy. Ni Olive ket nadahanon ko iti na minsan nga malem nga panangi pasyar wano panagpasyar ko iti paset iti igit ti baybay. Kalpasan din nagmalmalem nga panagpasada gabuta may sak nga tricycle driver Manong. Nadahanon ko ti may sa nga babae nga adda nga nakatugaw iti dalong Pinas abato nga mangwibuya kadag iti daluyon nga agburak iti kabatuan. Uwait Manong Nemy. Nakaununog ti pampanunutan na. Di pulos agkiray ka nagkiriing. Kaya di, ta nagtugawak mo iti medyo adayo, iti batog na. Nagsigamak, takait ko lang amadlaw na. Ngam sana pulos sa timalyaw. Gabuta, kahit ko nga mama mo kay makasarita, ti magderak, iti masadeg iti imasadegag iti yan. Nabay ka din nga umumay ti dito nga paset ti baybay, ading ti malyaw. Nalidahay ti rupa na Manong Nemy numampay na biyag dagiti matana. Natundiris dagong na kimampuso ti rupa na nalapsat Manong. Nagmayat nga buybuyaan iti panangapras ti angin wano puloy baybay ti pangatitugen nga buok na. Napintas. Ti makder kadaradan nga makitak ti kinasipukel ti pamagilan. Nagkrasak nga dagos ken kuha naman ang Nemy. Siya gayam ni Arnel. May sa nga nanumula nga tricycle driver. Kang kanayon na dito basta kastoy nga dandaling lumnek di init. Magusto kami nga bubuyahin. Iti pa nagpakada na. Ken kastamat na iti rumong nungsot ken bastaray umamo nga daluyon. Ita lang nga maranaka. Itakalay nga umaytoy? Italaing. Siyak ng Olive. Manong Nemy jayat titakulap ko ket inawat na ket nagraip dagiti takulap mi. Manong Nemy naglamuyot nga takulap. Naglamuyot nga takulap ken medyo pimigsa ti puloy ket inapras namanen dati dog nga buok na ket orila na saplitan ti rupak. Nagbanglo iso. Olive, ada ka di problema. Mabalin mo ibaga kanyak, anyat amom. Baka matulungan ka. Ada problema laki di. Kanaliday ka. Ano nga ti problema? Manong Nemy nagtugaw manen kad nagtugawak mat iti amay na. Tinalyaw ko kat siyak tikit kitahin na. Nagbabawi at luapay nga. Nag-asawa ken kwa na. You mean, adda na asawam? And then, karadrador ko pa lang hindi iti college. May isang taon na nagtrabaho. Iti nag-asawa kami. Nag-asawa kami ken ni Rodel. May isang abalo. Lakay nga balo. Anya? Naki-asawa kay ti lakay nga balo? Uwen. Mga taon na. Kasadar ko tinauding anak na. Kapadak nga upay. Uno. Nga upay asawa na. Kasanot biyag ti nakiasawa ti lakay. Naragsak ka di. Naragsak ka di mo. Gamidagang sana ko naragsak. Nang runagit. Naidalitan iti sakit.
Manong Nemy nakiktutak iriday tanging baga ni Olive ti kano asawa ng alakay kat naidalitan iti sakit. Naragsak kano ididamo ngamitan tagsaksakitan ti asawa na. Saan nga naragsak? Gabo nga tataman sakitan ti lakay nga asawa na. Kat saanan nga maarakop pa isuna. Saanan nga maagkan isuna. Saanan nga maruman sa isuna. Ngayon samping nagsakit ti lakay nga asawa na. Nalaing nga ta. Sinaludsod ko Manong Nemy. Edi samping nga masakit ti asawam. Nalaing ka di isuna. Nalaing ta niya. Iti idirabaw ti kama. Tinalyaw nak a medyo kinasilapan Manong Nemy kat nagsorry. Sorry, no ba di man timbagak. Nalaing ni Rodel. Kasla, may sakang tudubong o marakop. Nairot na kita rakop na. Nabara na kita kek na. May tayo kak. Ngamidag sakit. Siyempre, mailiwak ka na kiti arakop na. Mailiwak ka na kiti akek na. Kaili ko ti bara, ti bagi ti may isang lalaki. Nasaan nga may paypa ti asawak. Kahit nakating asawan nga kahit mo tagsapol iti sa bali. Baka nung saan ka matulungan. Agsapsapol ka kaditi kasukat, tilakay kan masaksakit ng asawam. Isuka diti kasapulam, ha? Olive? Manong Nemy saan nga sinungbatan ni Olive day ta nga saludsod ko no dikit tinalyaw na kanatadtadam manen ti kusilap na. Iso nga nagsuriak manen Manong Nemy. Agigag ti Magder ket kuna nga kayat nan ti agawid. Paglugan ng ngay. Mabaling ka ding itulod na? Oh sure. Tapno mo ito pagpasyarak ka. Saan nakarumbing nga pagpasyaran? Saan nakarumbing nga pasyaran, Arnel? Ulitek adaan akong ti asawa. O sige, ang naman masapul mo ti serbisyo kas may isang tricycle driver. Ito-quick nga ti cellphone number ko. Tatawagan na lang. Sige, hindi nga rin din, naglogan kan, titulod ka. Intulod ko nga rin Manong Nemy ni Olive iti may sa nga gagangay ng panakilen nga balay. Dito'y ko nga naamuan nga family house darita kat dududwada lang ngagdenden na iti asawa na. Pasada ka no sumarongkar Manong Nemy tisyuman na nga kataib na nga may sabalasang. Oh, numasapol mo't serbisyo. Mabalin na katawagan. Umay ka no kaalain. Kasapulak ti pagluga na kinibigat. Amo man nagtrabaho. Ano kahit mo ti tricycle di umay kaalain. Salamat Arnel. Okay, inakaro din. See you in Tunbigat. Nakaragragsakak Manong Nemy nga nangigarahe ti tricycle ko. Gimatangak pa igidya. Ti may nga buti ti Jean Manong Nemy ken di magasak iti pulutan nga dinakdakan Manong Nemy. Ito sumrengak dito balay na danon ko ni Uncle Manong Nemy ni Uncle Randy ti kusina. Ay, ito gagayyem mo Arnel. Wan Uncle. At dahil sangbat mo, pulutan Uncle kan mainom. Agad rugyan na nga roda na tapag isunto na may busta, mangrabitan tumaten, makaluto ak tumaten. Ni Uncle Randy Manong Nemy kat nalakayan nga baro. Kabsat de di tatang. Kat gapo, taawanan di kitilagan na kaniyak Manong Nemy, ta nagsarunod da idi ka natay, kaya nagiti kakabsat ko kat nakamang damat iti adayo. Ni Uncle Randy Manong Nemy ti may nakikabalay kaniyak, tapno ang takad kadwa. Adaas si kasun na Manong Nemy at altalon kinbangkag. Nagagat, adut ornong na, iso na lahing ta. Diyan ka muna pangusaran nanto. Di matagasawa. Egiga nga ipalagip na kaniyak Manong Nemy nga. Oy, laglagipem. Narigat naglaklakay nga barok. Kas kanyak barok. Kaso nga umasawa ka matlain. Di naktultulatin.
Wano na aringang kakaniyak, gabutag kabkabalay ta. Uncle, ada nakarik na kita ayat. Nagay mo nasaraga mga karik na amti ayat. Sabi ka niya balat ururayam. Ikapasyari na yun. Nakaspagarigan na sa mga maalay ti santong dasalan. Ay alay mo na ti santong paspasan. Igaraw mo na kiti imam. Amum ado na kiti babae nga mahilig chansing. Padasam nga biglain nga nakupit sa mga agkan na kiti bibig na. Ituyag na. Yung mato problema kangkel. Ano yung problema? Nalaan. Tinakarik namin ti ayat. Napintas angkel. Nabanglo. Talaga napintas. Alam ko ti problema. Adaanin ti asawa. Anya? Nagloko ka matarare. Hanggang agar-aram ti asawa na Nagado ti ti babalasang. Tignan na asawa natin. Naka-inlabam. Loko. Tani ti kahit mo sawad. Babaiyem. Ay, po ay. Inyong storyak Manong Nemy kina Uncle Randy ti kasasad ni Olive. Kad nagkat-katawa. Ay, po ti kaado di tati nga babae nga rombeng nga ayatem kan armem. Iti ba't adda asawa na nga lakay. Ay, sa bagay. Adda sakit na ko nam. Ay, kad babade, dandari siguro matayan. Baka iti mabait kat mabahalon dito nga babae. Anyam ti saludsod, Arnel. Kayat mo ka dito sobrat datay nga tao. Ngem datay virgin ko mga tagi ko Uri mat ni virgin angkel no saan kong ipatpatag. Ay nga man tinakita mo dito nga babae. Nga nag-alaki asawa iti lakay. Kaisot na kayong labam. Angkel, napintas ka talaga. Kaya talagang ipatpatag ko. Gusto nga, sanak to nga sumardeng. Armek na diyang Olive. Saan ko nga sardingan? Aging gangadyak magunod ti amin-amin na. Angkel, mailiw. Mailiw angkel kapot na bayagan nga. Agsaksakit nila kay na. Kailiw na digiti arakop ka nagkekti may sa lalaki kas kanya. Iso nga, namnamayan nyo angkel. Saan ko man nga maasawa ni Olive, ngem para manaklagi di. Nabanggo nga rod inala ni Olive Manong Nemy ti kabigatan na kadada ni Sonang nga gururay. Kalpasan na tinawagan nak Manong Nemy nga inak alain. Nabimpinas manen tilangana Manong Nemy sa anakas idikalman nga naliday naranyag tirupan na. Kaya numis-isem. Hi Arnel. Hi Olive. Nabimpinas ka man ita na. Uy, sagag sa asawati kasta. Umangan no. Mangig na ka na tayo siyuman ko. Siyuman mo? Wen. Niising. Ada iso na dito'y. Kiniso na dyan, kumit kita. Baka no, ada madlaw na king ka. Baka pagarupan na nga kurso na ada ka kanya. Kini pulong na kini papang na. Manong Nemy tulod ko nga rodiso na iti pagtrabahuan na kat nagtulagan mi nga agkalanglang kam to nga mangal daw iti pangal daw siyempre. Kasta nga ron tinapasamak Manong Nemy nagkalanglang kami ti may isang restoran kat naragsa ka sa sarita ni Olive. Kasta man ti kunak agragsak ka. No at dagiti sidong ti asawak sana ka naragsak. No at dagiti sidong pong naragsakak. Olive, di mo kunain nga. Arnel, nagladong ngamin ti panagamamuta. Manong Nemy ti dayta nga mangmangeg ko kini Olive aglaglag ti puso. Amuklatan ti kay papanan na Manong Nemy dagiti bagbagana. Na in love mit kanya. Agas iti pa naka-in-love ko. Nukas kasanulaing Manong Nemy agbalinak nga arbis nga mangip-ip itinabayagan nga panakawaw ni Olive nga saan uno nabayagan nga tartari gagayan na dagiti na irot nga arakop ken na barang agekti may sa nga lalaki. Iso nga kunak tinakam ko. Dandani akon maka-home base Olive. Baka ito bigat sa kabigat. Maramanan kanton.
matagikwakan ton, Olive. Masansanen Manong Nemy nga kuykuyog kami kini Olive. No gusto nga mapangkualayan ni Sunay ti pagtrabahuan na imbes nga itulod ko isunay ti balayda Manong Nemy nga gururay ti masaksakit nga asawa na. Nga magdiretso kami Manong Nemy iti igid ti baybay. Iti damo Manong Nemy kadagkat katugaw kam lang. Nga midagangay Manong Nemy. Nagtugaw iti abay ko pagamuham taawidag kadagsadagan iti barukong ko. Aba purusak ton ti takyag na Manong Nemy. Ama mulayak tumiten ti pangatidugen nga buok na. Isudig ko ton Manong Nemy nagibibig ko iti lapayag na kitirasas ko to keng kuwana. I love you, Olive. Arnel. Nagbara na kinibibig mo. Orek na sumgar. Nagbara ti sangaw mo. Kaili mo, tibara. Natuya ka mangipaikan ka. Ara ko pengkakastoy. I love you, Olive. Iba't pati ka onay-onay. Arnel. Saan nga mabalin? Nakiktutak Manong Nemy ta agsangsangit baten ni Olive. Ano ko matikasangit mo? At nakatirumbing nga kasangit mo. Saan na rumbing nga yatin na dadaan akong ti asawa. Ngam si kamadlandag ko na. Nasaan na ka nga maparagsak ti asawa. Ngabot masaksikit nga ro din ako na. Ano nga ti sakit na? Cancer. Kanya. Nagasta dandanin matay. Dandanin matay. Ti makadakas. Manipod man ti din at daanin ti kasta nga sakit. Managpungpungtot. Nagrigit nga nawain. Saan akong nga makaidtor? Maumahakon nga kuwana. Imbaglagi din tadad dya anak na. Dya buradek. Nga no awanin ni Suna. Talagang mabaybayanin ni Suna. Iba't patig mo ka di palang ti asawa. Arnel, ulitek, iba't patig mo ka di palang ti asawa. Saan ko nang iba't patig? Apay nga ron. Panawa mo. Kanya, panawa kong ti asawa. Uwin, sumurot kang katiyak. Iyawid kan sa jay, lugan mi, sa jay kagayan, sa jayak. Imaiglan dito Ilocos, may kulakin at kaduan angkel. Kanibas pasarak di tricycle na. Lukayat mo, mabandan sa jay, sa jay tangang tinda. Yan dangay matay tumadlang ti asawam. No, sana Arnel. Si Deren nagtuti konsensyak no panawak ni Rodel. Ken kagura naklakid din ni nanang ko. Dagel ti utang ko nang imbagan hakim kini Rodel. Kinapudno na iso tinang pabasa kaniya. Iso nga nakaredwarak iti college. Kinapudno na isot ng tultulong kay ni nanang hindi masakit ni nanang. Iso nga jak mabaling nga panawan ken baybayan ni Rodel. Ngam sana kung nanaragsakit na nana. Well, not sa mo kahit na panawan. Okay lang. Basta, buklen ta at relasyon ta. Umay ka. Papanan ta. Agawitan. Kinunak Manong Nemy kat naglugan na ni tricycle. Ngam sang ko yung tulod di Suna Manong Nemy ti balayda nung tikat intaros ko iti may sang Arnel? Hotel? Dumangis ta pa lang nita.
Saan nga mabalin? Sapsapulan ako ti asawa. Kinapod no nakit nakadodon di mi school. Tisyuman ko. Sugbatam. Imagab nga. Emergency nga. Nag-overtime ka. Ha? Nga, nag-awit ka nito no. Alas 10. Alan, tawagan mo. Ibagam nga, nag-overtime ka. Manong Nemy ito nung palnakmet ni Olive. Mayat daytoy ko nakita. Papanan na ko bang saan nga mga yat? Kadno, naibagakon kayong kuha na ti I love you. Nayasadag kon ti bibig ko iti lapahag na kit sumsumgaran ti tutut na. Mayatid tirik na naman no. Isa na nga nangig mismo Manong Nemy ti panagisarita na iti human na. Ibaga na nga talaga nga overtime naman pa kaslasan nga mamati ti kasasarita na. Ngayon makapungtot met ni Olive Manong Nemy nagkuna. No saan ka mamati? Adalatakin ka. Basta gawin agto nito alas 10. O no, alas 11. Bantayam ti amam. Pag tumarem, pakanem. Samo nga baybayan. No talaga matlay patpatig mo ti amam. Nagpatuloy ka mga road Manong Nemy nga sumrek. Iti may isang sila, iti may isang hotel. Idada kami iti uneg Manong Nemy. Kasta una iti pa naginarakop ko kinkuan. Olive. Arnel. Saan ko maarumbing? Gapatadakil nga basol iti Diyos. Mawatan na tari hapa Diyos. Maapi nga siyak, Arnel. Api nga siyak. Dito man ti salsalot-sot kay di bakik. No, api nga sika. Inito ta, nagatutita di kaya babae nga nawaya. Balasang da. Inito ta sika. Nga dahanin ti asawa. Apay. Ti sungbat ko, gapot ta sika ti pakariknak ti ayat. I love you, Olive. Kinunak Manong Nemy kit inamalakon da kiti mawaw nga bibig na. Nakimimas na kanananam da kiti bibig na Manong Nemy. Saan ko nga pinanunot nga dayta nga bibig ket aday din nagpapas kang kuha nga lakay. Inikat ko dayta Manong Nemy ti panunot ko. Basta ti pinanunot ko Manong Nemy ket siyak pa'y laing tinakaraman kadagiti nananam nga bibig ni Olive. Siyak pa'y lang Manong Nemy ti muna nga nakaagik titenged na. Siyak pa'y lang ti muna Manong Nemy nakangeg dagiti asog kanareng-eng ni Olive. Ako namlano talaga nga maililiw unay ako na Arnel. Oh, nabayagin nga kailiw ko dagito yung agik Arnel. Di kinabara nga bibig. Oh, Arnel, love me. And I love you, Arnel. Dagita nga balikas ken asog karing-eng ni Olive ti adadda nga ng parugsukan niyak Manong. Kadaddahan dagiti bibig ko iti poon ti barokong na. Nga ti pamatik Manong Nemy ket siyak pa'y laing ti muna nga makaagek, makananam, mangkirab, mangkataketab, mga prus, mangpisel-pisel. Inaprus sa kinagkak Manong Nemy kadadaddahan nga mangikutinasang sangayan nga asog manipod kini Olive. Arnel. 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 Nga ti mamatik Manong Nemy kat nalalaingak nga amang tilakay nga asawa na. Ori mampay ko na nang hindi ampay nga masakit ni Rodel nga asawa na kat nalaing isuna. Ngayon kahit ko Manong Nemy nga panagnek ang kuwana nga nalalaingak ng amang imiso. Kahit ko nga panagnek Manong Nemy nga may minaduak na andurak na andur matlang tagtutubong ng tilakayan. Word Manong Nemy saan kon nga pinanunot nga saan nga siyak ti muna nga nangan Manong Nemy iti tilapia nga ikutan ni Olive. Ngam na panagnakakmet kedi Manong Nemy itakanulay nga mapadasan na nga danangan mo numangkaan kang kuhana. San kano pa nga naramid Manong Nemy ti asawa ng lakay iti kaster aramidek ti kaadan ti ulok iti nagbaitan dagiti nawas na nga legs na.
Uraglag sa gawisi diriknak Manong Nemy. Nga po tinasang sangayan timariknak ken mananam ko nga raman. Naisang sangayan Manong Nemy ko nakaslaging igupak tinaimas nga diguti bulalo. Nga danggayan idag kakamakam nga asog ka na rin Manong Nemy ni Olive nga mangibagbaga. Arnel! Oh! Kajak lang pagkaroon pagkastigayan timnas na nakaimnas. Oh Arnel! Wen Manong Nemy nagpapas kami kani Olive ididaydi nga gundaway. Nasuro kami pa yan Manong Nemy ti talo nga oras. Kahit ko idi nga gubernet kami ngamsan na kinayat. Ako na rumartan. Itulod na kon sa jabalay. Adan tumanin sa bali ang gundaway Arnel. Masansan idin Manong Nemy ngagpapas kami tiragsak kini Olive. Imiti may sa nga malem Manong Nemy sakbay nga naknagasen ko manik Olive tapning kamanen iti ikitibaybay sa kamtumanin at check-in. Ini nagring ti cellphone ko Manong Nemy kat samit nga ni Olive ti tumawtawag. Sinong batak? Hello? Si kakadini. Arnel? Manong Nemy? Lalaki? Nga medyo na tainganin. Uwan, siyak. Sika, sino ka? Siyak ta asawa ni Olive. Ha? Da apa ya? Kasano ka naalam ti cellphone number ko? Naala kiti cellphone number ni. Naala kiti cellphone ni Olive. Adaywam ti asawak. Tanusam mo nga daywan. Adada ka sa mapasama ken ka. Saan ka mabuteng? Saan ka nga butbut ngayon? Amom ka di nga dati ka soldado. Ha? Adapaltog ko nga ramate ka bang pamatay ko ngayon ka. Kasi ano nga mapapatay na ko ma? Kahit saan ka matin nga makabangon? Makabangon nagpailang. Makaruwarak pailang. No kahit ko tirumar. Sungulitak. Adaywam ti asawak. Tanusaan. Adada ka sa mapasama ka. Manong Nemy nabayagak nga naimayeng nga nagpanunot kalpasan ti pa nagsarita mi iti mangipang pangtakaniak nga asawa ni Olive. Kunak man lano na idaliten. Kunak man lano saan nga makabangon. Kunak man lano sinaruno si maruno nga tinawagak Manong Nemy ni Olive. Hello Olive. Oh, madamdamak to na rumar. Adapit 30 minutes. Uray na. Tinawagan nagtasawang. Anya? Anya din magana? Imbang tanak. Nusang kakanong adaywan. Ada kanudagay sa mapasama kanya. Arnel, makabaal ka di pa ilang aray nga rumwar? Ada kanong paltog na. Dati gayam ng soldado. Ex-army iso na. Malaksi reta. Diyan na una nga, anak na. Colonel PNP. Pulis? Kanada pa abogado nga. Anak na. Dito kasadar ko, nga umpa asawa na. Nurse mo tiso na. Isong isumat kang rurang mga asikaso ti amana. Kaya nung as magadikan sa aman nga makarawar iso na. Mabalin siguro nga makatawag tumawag tim asino man nga ibaon na nga mangdangran ka mabuting ka kani Olive nasagana ka nga matay may labang ko lang di pa nakahit ko ka agaman at magasta Arnel nga magananad ka agananad ka lahin tama nga na ipabaso ni Rodel ti pangtanak ka tinasiyat kat sanak pa ilang umay alalain aglugan ang tulangin sa bali
Mailiwak man keng ka. Taradag pa lang direk nak. Medyo glaylo tapay lang. Ang mga no talaga ngay paipeso ni Rodel ti pangtana keng ka. Saan kam nga rod nga nakapagkuyog Manong Nemy kini ulib itiday di nga aldaw banag nga nakalidayak. No agawidak dito balay Manong Nemy ket bilog laeng iti gatangek nga pagsangon mi kini angkel. Nga may hindi kang gundaway ket 4 kantos man. Nagat kahit mong sakit nagbarta ka. Nagdakil mo dahil sa kinatang maon. Mayat man tata nga irakap isara. No saan na nga may ibos angkel. Sa bagay maisaramat ka din nga lalay nga. Ang adan sakit kayat mong ibartakan. Yung maunsamad na ginatang mga pulutan. Nalipatak angkel. Nga mahal siya kundi magremedyo ti maglutot pulutan ta. Alaloktab nga rodan. Tapag isunto nga malutok ti pulutan ta. Prinito nga palag nga pusit Manong Nemy tindasar ni angkel. Kanetaya inartem na. Nga naghimas ti adat na Manong. Numuna kit crispy ti panang prito na ti palag nga pusit. Ay mas na ti pulutan angkel. Ay na mas sakit ti problema. Ano nga ti problema ma? Imbaga kini Uncle Randy Manong Nemy ti pangta ti asawa ni Olive. Ay susapo aya Arnel. Diyak ka di ba't imbaga kayo ka ini? Ngaliklikam na dyan nga babae. May sagma ka. Kung nakadaw dito tayo ng babae nga rumbeng ko mga ayatem nga i-check-in mo nga parang sakit nga tinawaya nga awan ti asawa na ay delikado natin nga raramida Marnel ay susapo ang mga nudumteng tuti aldaw nga ipadamag na kanyak nga ti kaanakak nga tricycle driver nga ni Arnel kita pinaltupaltugan na kit natayan wala nang kil ay susapo ya ang mga nudumteng today nga gundaw ay Arnel iso nga itatransapa pa samon nga ipilit pa itibagim no talagang nga nagado dito sa bali nga babae datakid din nga adaanin ti asawa iti pagpatpatayap dito nga ti problema kang kile iso nga minumak nagbarte ka ay saan nga makatulong ti arak ito nga problema masapol nga panunod ka nga na siyaat iso nga nusyak ti si Arnel dumungag ka kanya oret na naraman ng mata bye-bye amon isumapol ka lang ti sa baling nga awan ti pakasay batam adu dita isus apoy problema yat babae nusik kamit lakat guwapo kakas kanyak barok iso nga liklika mo na dyan nga Olive jak kayat nga liklikan Manong Nemy ni Olive iso nga itiday di nga rabi Manong Nemy naman pinariknak ti inom ko tinawagak ni Olive. Agriring ti cellphone na Manong Nemy ngapsan nga sungsungpatan. Inulit-ulit ko. Gagangay siguro tinabartek Manong Nemy makulit. Aging gaadan si mong bat. Babae ngapsan nga ni Olive. Olive. Hello Olive. Sweetheart. Saan nga mabaling liklikan ka? Pagkadayak, di ba nakapukaw ko kit ka? Saan nga siyak ni Olive? Siyak ni Ising? Tisyuman na. Ori na sa sino ka? Sana ka mubuteng ginipapang mo. Sana ka mubuteng itipangtana. Dila mabaling nga sa amon nga ribukin na kiti adua. Nagulong ti biyagda sa mga adada nga guluhan. No talaga yung patpatig mo ni Olive. Abay nga di mo orahin. Nga mabalo. Ha? Pagbangasim. Sabi nga kumahan ni Olive. Tapos na kita pala panawan na iti amak. Kasapulan ni Papa. Iti dati nga pamateg ni Olive. Kahit kung naragsak ni Papa nga matay. Diyak kayat nga matay ni Papa nga sakit tinakip na. So nga pagpakasim, siya kung nagpagpakasikan ka. Liklikan pa lang ni Olive.
Sa mga singain, sa mga ribukin nida, please. Manong Nemy maawatak mit kadayday ta, ngayon pagpakaasi tinaudi, nga anak ko nuputot ti asawa ni Olive. So nga wata sa balang inaramid ko, saan ko pa lang sininga, jak pala tinawtawagan, impas nagkukit iti nagpasada, Manong Nemy, kat bayat ito pa nagpaspasadak, namamok dito'y ni Alice. Ni Alice, may sa kalagiti sukik, Manong Nemy, nga pasahero, may sa nga sales lady iti department store. Hi, Alice? Nabayagan nga saan ka nakita? Arnel? Siguro kita dinaklamara na. Bagmangarot na ranaka, agluganak man. Papanam, oras sa dinot pangipanam kanya. Manong Nemy misa maglang, kat naglugan. Pinagandar ko matan ti tricycle, Manong Nemy, kadya ka mo, ta mailiwak man iti ikid ti baybay, numampay, nasapa pay laing. Ngayon may ti ikid ti baybay, Manong Nemy, tinang iturungak ti tricycle. Oh, abi nga dito ti mayanta. Sikatag ko na itay. Nga oras sa din, no? Iso nga dito eh. Di masagak, Manong Nemy, kat nagtugawak iti dati nga pagtugtugawak. Kat mailiwak, Manong Nemy, kini Oli. Simurot, Manong Nemy, ni Alice kat nagtugaw iti abay ko. Pag pinustahan ta, Arnel, masansan ngumay ka dito, Ella. Uwen, yung mabay nga nalitay ka. Pag pinustahan ta, adakad kadom no kumang ito eh. Ngayon itakit awanin, di ba? Nobiam? Ngayon nagsina kayo? Api nga nagsina kayo? Alice. Abi nga di mo ibaga kanya ti problema. Baka makatulog ak. Adaanin ti asawa. Kunya? Nagayat ka tadaanin ti asawa? Ay nagloko kan. Ada ka malalam? Ada akin lalaki kan ka? Ipagpatid ko ni Olive. Dito kami nga nagamang mo. Agpurproblema iti asawa na kabutam. Saan ka nun nga maparagsak pa nila kay na isuna kabutam masaksakit? Masaksakit di asawa na. Kat saan nang nga maparagsak pa ni Olive? Kat sikat nang paragsak kang kuwanan. Ano nga rin ito problema? Nagsina kayon. Kapag naluktalan di asawa na ti relasyon nyo. Si kaman nga min Arnel. Tikado nga babae. Apay nga di pa ada asawa na. Tinapilip. Tinalyaw ko Manong Nemy. Kalpasan nga na ibagahan na kita. Nagpinaring kami. Tiloko nga babae. Napanakit din dinilpatan. Ti akin nga to akin aking bababibig na. Tunukwan, tutupang ka. Nangro na lang arudan Manong Nemy di umasideg kat imarakupin kanya. Alis ka dyan. Ha? Sigaw. Inarakop ka lang arudan. Saan ka nga nabanglo? Nabangbanglo ka di day nga Olive nga daanin ti asawa. Awanin ti pagisukatakpay kang kuwana. Abi nga kayat mo di ada kaagaw na. Delikado. Kinapudno na kit mangimang panta ti asawa na. O makitam? Kinagpagpakaasim at da jay siyuman ni Olive. Nasang ko riribukan ita. Nga oray klangin nga matay ti amana. Amana? Ay nakit mo sawan. Lakay ti asawa ni Olive. Anya? Kastawan iti pa nagpagpaggaak Manong Nemy ni Alice. Ngayon binayaklay. Paunay ka maten. Kaya't mo tikas kini Olive na subsubra ti lakay. Naimas ka di ti subsubra ti lakay. Awanin ti sa pulak pati kinaimas ni Olive. Kadsiya, dinakayat. I'm sorry, Alice. Oh my God.
Si kamang pala ti lalaki ang ked-ked, idin to ta babae pa yun di mayat. Masaktan ka laing. Ano tikit mo sa wan? Natutupang ka kas pagarigan. Kaya na mapasama ka na ta. Imsang kamat nga patpatek. Kapunta tayo dyan nga ulib ti patpatek ko. Unang madaanin ti asawa, dandanin matay ti asawa na. Uray klayangan ng mabalo isona. I'm sorry, Alice. Sakpain nga babae, ti mangibaga, si murtak pain keng ka. Nagawitan? Mabatek pa lang dito eh. Ay, maglunganak ko mga ron. Nagrigat yung mga latlugan dito eh. Makamukan. Ay, haan Arnel. Itulod ng itilugar nga mabaling ko pakalan tilugan. Igid mo't magarti baybay tayan ta. Alan. Sige. Itulod ka nga ron sa dibalayo. Hanggang batagbati aya. Nagawit akmantin. Dahil ito tirumbe. Kaya dahil ito tilaglagi pa Arnel. Nukas pagarikan nakaskas tinga sang kaya katuluyan tiridya nga ulib. No hampay nga matay ti asawa na. Laglagi pa adak lang dito agur-uray kan ka. Manong Nemy sana ka nagbuteng iti pangtatilakay nga asawa ni Olive. So nga tawag-tawag aklata Manong Nemy iti cellphone niya Olive ngam sang sumungsungbat. Aging ka Manong Nemy nga dan sumungbat ngam saan nga ni Olive no diket ti anak tilakay nga asawa ni Olive. Anyat masapol mo. Sang sikat kahit ko kasalita ni Olive. Baybay amon di Olive. Kahit mo ka di nga dadakan sa mapasama keng ka, saan na ka mabuting? Ngayon agpapakasya keng ka. Saan mo ko mga ribukin na kita asawa? Saan mo ko mga singain? Iti pa na nga si kaso ni Olive kini Papa. Kasapulan ni Papa, ti dati nga dungo ni Olive. Kasapulan ni Papa, ti dati nga pambateg, ti asawa na. Di mo pa kayat nga mapukaw mi ni Papa. Agpaut pa ti biyag ni Papa no laki dita. Isusublian ni Olive ti dati panangipateg panangasakaso na iti amak. Iso kapagpakasya keng Arnel. Baybay amon. Lipati mo ni Olive panglasim. Sa anak Manong Nemy nga nagsardeng. Tawag-tawag aklata Manong Nemy ti cellphone. Ti babae nga patpateg ko. Ngayon kaskas di Manong Nemy nga saan nga sumungbat. Aging ka Manong Nemy nga namin pinsanin nga saan kong maawagan gabota saan nga agreeing unattended. Ba nag-o nga pagproblema ak Manong Nemy. Kang kanayon mo ten Manong Nemy nga nakainumak kung nagbartay ka. Ay, anyet, mapaspasama keng ka, Barok. Madadal ba tan salunat mo? Hindi ko naklangaron keng kang itahing idin. Hindi ka ado na gini babae. Kaya maapay nga na dyan pa lang mat nga Olive nga daanin ti asawa. Tinayat mo. Kasto nga talaga ti kayat. Ayat naman siya nga tao rin no. Ano naman ti kinatao na. Ano nga ti maramid ko. Noon Olive ti nakariknak ti ayat. Kasi kada kayo. Apay nga saan kayo nag-asawa? Manong Nemy kapilitan manin nga naukag tinapalabas ng Uncle Randy. No apay nga saan nga nag-asawa? Nagsipod ta. Dedi first love na Manong Nemy kat nakiasawa ti sabali nga lalaki. Kat manipod mo ti din. Ingkari Manong Nemy na Uncle Randy nga santo kanon nga gayayat. Nga kay na lang itaglaklakay nga baro no saan tumatlahay nga rin nga first love na iti maasawa na. Naging kakalag iti apanawan Manong Nemy kat si bibiyag mo't pala ti asawa ti first love na ure na siguro nga mabalo ngayon di namat manlangin mauray agasta kumamat ti urayak kung nararamidak kay ni Olive Manong Nemy nga urayak nga mabalo nga mapay matitan. Ni matan Olive ti manglikliklik kanyak. Imbaga ray jay nga anak ti asawa ni Olive Manong.
nga kayat kano ti asawa na nga pasublin ti dati nga dungo ken panangasikaso ni Olive ken kuan. Daytangatat araramidan. Manong Nemy pinatas kumanen nga tinawagan ti number ni Olive nagring. Ngem nimat manin ising nga siyuman na Manong Nemy iti simong bat. Jak kadimat ko naking ka. Ngalipatan mo ni Olive. Saan ko dumalipatan? Gabuta or-orayek nga matay ti amam. Or-orayek nga mabalo ni Olive. Tapno takam tumatlaing ti katuluyan. Nagigtutak Manong Nemy, idi kastaon iti katawa, iti kasasarita. Abi nga katawa ka. Narigat sa mapasamak, ti kayat mapasamak, Arnel. Kabutamong kani, manipod, idi sinublianan ni Olive, ti panangasikaso na kini papa. Nga nagsubli, ti dati nga dunguna iti amak. Nga napasublin ni Olive, ti panagayat na kini papa. Among ka din nga, kasla naging sasakit laing ti amak. Anya tikit mo sakon. Agsubsublin ti dati nga pigsa ni papa. Saan nga agmunumuryot? Naisa men naragsakin. Saan nga agwalwala? Saan nakas idi? Nakasla mapukbukawan ni triyam naman ni papa. Iso na alis itong agpungtot. Nangro na langaro din ni maduktalan na nga dan sa bali nga lalaki ti bihag ni Olive. Ngam gabuta, insubli ni Olive ti dati nga panagayat na kini papa. Insubli na tinadungo nga panangasikaso na kayang kuana. Iso nga, dajay. Balbali nga chinek up ti doktor ka naduktalan na nga. Cancer free. Awanin ti sakit ni papa cancer. No, saan ka mamati? Dandanin matay ti amam. Dandanin mabalod ni Olive. Dandanin nga sundag maling nga sawak. Dandanin. Gadgabot na talaga nga sana ka mapnek Manong Nemy. Tinawagak manin. Nimat manin ising Manong Nemy ti simungbat. Makulit ka niya. Sumardang kan. Samon nga ribukan pa di kita kasawa. Nalpasan ti pasat mo kini Olive. Awang ka dito sa bali nga mangit kang ka? Pangit ka ka di? Abang hindi mo ibauin ti sa bali panagayat mo. Isar din kuntulaing no mismo makasalitak ni Olive. Kasta nga rod tinapasamak Manong Nemy nakasalitak kon ti babae nga inayat ko. Itilikodan nga daanin ti asawa Manong Nemy. Hello, Arnel. Lipatan na kon. Noan niya man iti magbagakeng ka ni ising. Kanagpesulita. Saan ka nang ipatpatig? Idi lahing ipatig ka. Idi tapagapama nga nilipatak ti asawak. Nagsubliman ng tipanagkayat ko kini Rodel. Kat naragsak kamin. Nasalun at manin ni Sona, maarakop nak manin, magkanak manin, kinapudno na, maaramid ba manin tagragsak, tagpapas ti ragsak. Ibawing mo lang hindi sa balit pa nagkayat mo, Arnel. Kadagyaman nak, tati may sagundaway, kat pinaragsak nak. Agyaman nak, Arnel. Manong Nemy awang nga ruden tinaaramidak, ta mismo nga ni Olive ti nakasarita. Malagip ko ni Alice Manong Nemy. Imbaga na idi nga dalayng iso na nga gururay. Tinawagak iso na Manong Nemy kat simong bat. I miss you, Alice. Ah? Kahit mo ka din ang taman ng tigit di bye-bye. Umay kalahin nita. I'm sorry, Arnel. Adan sa bali ko may mga lakanyak ni Anthony. Ngayon ni boyfriend ko. Anya? Kunak man na ururayan nak. Saan ka matangan na uray? Taapay, saan ka di pa yan nabalo ni Olive? Naging sasakit ba't gahim di asaho na? Iso nga kasjay. Pasensya kan, Arnel. Ngayon mo no, hindi ko makit tinutupan na. Baka no si kakensyak ko ba? Iti nagkatuluyan. Kami takit sorry. Sorry, Arnel. Saan nga si ka? Manong Nemy, idi imbaga nga sanak to nga tumulad kini Uncle Randy ngagbak aglakay nga maro. Ngayon ti agdama ng Nemy, agtawan ako diti 45. Ngayon may sak pala nga maro. Buhayin Manong Nemy.
Ta adumaten di kita ar-armek nga sa baling am didakbat kayat Manong Nemy nang runa itan talakaya kon dadadamanin nga awan ti mayat kanya. Ngam sang kong itulok Manong Nemy nga may pada kini Uncle Randy. So nga jakpay na pulos na pukawan tinamnama. Takkel ti pamati nga dumteng tumitlaing ti babae nga naikari para kanya. No intun ka no, ti panawen ti makasugbat. Dito nga ron ti pagkasarita Manong Nemy nga nagyaman aklauna iti anos mo nga nang ibasa kahit sabi ko matadamat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarimingan ti biyag kadagitipadak nga nimngeg kaya nagbuya. More power to your program. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo Arnel.